Teker me kumam amoto udede man obedo Moses Chano Ponya jo amitieno neno no inyima kane magi obedo jo adongo ame kumam gallery so giaro nyutere dige koyamo nyingi ng'aduong' opuoyo. Apuoyo sana Moses. Ang'o nyinga Richard Olobo aka Coherence Arable Lobster mang'ere kedi social media. So abedo treasurer Kumam Gallery. Apuoyo sana Moses. Bas ateker me kumam angena Omoding Steven iuya mere ongea be Uncle Steven. So otie kan kede Moses Chano Ponya speaker otie kede kan Coherence Richard mano finance kede man CEO Mr. Uncle Steven Omoding. So Uncle Steven Omoding ng'eyo be chingatini ye ina kede wora duong mi yame jo luak nyotin okelowan amano I kamera me Kumam Gallery agami te kadikini shiel. Opoyo sana mana pok yamo di oduma be speaker. So ateker me kumam giatin okelowa I kamera kan obedo mano aduoko puoch aduong sana ne followers wa aiwi americano piento yoto neno Kumam Gallery tiekede jate lubogi di mano lubere kede tiche mo te timogo toto mejo tiekede pochie. So Kumam Gallery obedo ajanga ti wi amere oko wacho be kita me bedo kede ajanga ti wi amere otwero neno dongo moro daye. So ko deciding kede part of the team achekan meyabo savings group melem outecha ne iteko dede meneno be o registering en eko bedo legal me kaote timo akodi savings ye udo etie genuine group. So pimano no tin obino pi duoko puoch kede nyuto ne jo a certificate of registration me nyuto be yesamo yamo kede ni Kumam Gallery savings group is registered with the Ministry of Trade and Cooperative. So ichinga kan obedo certificate amano me Kumam Gallery savings group ichinga kan. So hamago tieda atero kareni amano meduoko puoch aduong sana mano but members atie amano Kumam Gallery savings meneno be obedo nukara chiel doko nutuno ton aidonga chala mano kede medu wi mano atie kwano ida ng'ata moro atie oko kuno didi tie kede mano neno memito saving Kumam Gallery gets mege podi tuolo dedede and we are willingly to receive everybody. Kumam Gallery kuno angene atie CEO mekita meo kene wacho kede. So enagi atin okelo wa sana iwiyamo piyamo ne ujo abecho enino. So teker me kumam bala kitame iwinyo nukede kope swa me CEO obedo yamone waikane ida itwero joining wa mano igine donyo tiedi te wela yoti te kadikini shiel gi apire tek tie bini twero neno ng'ata chiel ikom jo adekgi diko neno be omi yong'oyo maybe no pakana Kumam Gallery. Conditions medonyo Kumam Gallery liobedo ya tek sana. So donyo Kumam Gallery saving yaro chulo tutumia tomon me registration iko saving at least saving of at least 2 months pi ogeo saving ni idwe machiel. So nane sani ote idwe meka nyapemere amejo dati saving. So kaidi paro bala chunyo telibe iromo joining ini kitaine yamo kede ini mo numbers wa megine ene yaro miyoma CEO. So igo number wago dini ko udo details ikano tutumia tomon registration iko saving at least minimum saving per month one saving per month, but you can save as much as you want, but minimum saving is 20,000 tutumia otare me iromoge okede iko mede saving amano kede gima mito medo tiebe Kumam Gallery saving liobedo group moro arabo yaro jiktino dikimacha ebedo group mo ogeo pi konyo wanunu Kumam omito Kumam dede kono donye kono twerere
miyo oromo kwa sente okoneno be oloko kabedowa ichalo kuno so en kopatie ino ka chunyo winyo en aro miyo numbers me ni romo calling okogineno okomedida i group no ikomede kede saving mostly otimo gini online apoyo Omaro wite kadikni chiel udebedo Moses Chano Ponya speaker CEO mano Uncle Steven kede mano finance wa mano ejakait Lobster Coherence. Omaro wite lobwa mano YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram kede kabe rapat Rubanga mepolo bed kedeu.